State Singna Yaribamakhei lockdown Toudanaba Prime Minister na State Singda Khanghankhre Laibak asida COVID-19 gi second wave ase thengnanaba state kharada lockdown amasung night curfew tawriba asiga mari leinana Prime Minister Narendra Modi na haikibada lockdown ase aroiba upai oina tawgadabane Yaribamakhei lockdown tawroidabane madugi mahutta micro containment zone sing khayoktuna laisat asi lakshinanaba honagadabani haina phongdokre ngasi numidang Prime Minister Narendra Modi na leibak asigi miyamda wangang laduna haikibada aikoigi pandamde miyamgi punsi kanbane Yaribamakhei leibaki economy amade miyamgi punsi mahingda chaitheng pidana bahonagadabane aikoina COVID-19 gi protocol ngangna chaliba makhei lockdown tawbagi mathau tade aikoina ngamba saktida laisat asi thengnana bahonagadabane laisat asi aikoi mayam punna khusamnana honarabade laksinba ngamgane COVID protocol gi maramda youth Singna paksanna awareness pinaba honagadabane laisat asi sandokpa thingnabagi damakta naha oiriba mirol Singna makhoi gi locality amasung housing society Singda awareness pinaba honagadabane state singi maikaidagi migrant workers Singda mateng panggadabane migrant workers singsu athuba matamda COVID vaccine kapkani haibagi thajaba pigadabane migrant workers sing pungning thawatpaga loinana makhoi adumak lengdana lainaba state singi maikaidagi honagadabane COVID-19 gi ahanba tangkakta laibak asina ningthina maithiba piba ngamkhrabasu second wave asidade nonglei nungsit amagumna laibak asida chauna saitheng phangli hairaduna masi aikhoi punna thengnaminaba changi haikhi kaubru wathoki matangda yanaba purakre wathok oiriba kaubru laifamlen gi matangda ngasi nungthil Manipur lengakna Committee on Protection and Preservation of Mount Kabrugi Mihut Singa Wari Sanakre Wari Sanaba aduda matam kayagi mamangdagi hauna Kabru Laifamlenda Natka Mari Lainana Lai Khurumba Lakiba Asida Athingba Pidaba Amade Senglaba Laifamlen Asige Sanctity Ngak Senduna Thamnaba Yanakre Haide Manipur Lengake Water Resource Minister Letpau Haukip ke Quarter da Committee ge Mihut Singa Wari Sanaba aduda Forest and Environment Minister Awangbo Nyumaisu Saruk Yakhe Wari Sanaba aduda Mount Kabruda Lai Khurumba Lakpa Singda Athingba Pidaba Mount Kabrugi Asengba Mafam Sing Ngak Senba Hauzik Lairiba Pibam Sing Kaihandana Thamba Loinana Laingakna Mount Kabruda Popi Pambi Thahandanaba Laukhulagliba Khongthang asida Committee na yaba amade Kabru Range ke ecosystem amade biodiversity ngaktuna thamba haina yanare haina committee asigi secretary Dr. Lamtin Thang hauki pitcherol da haire Myanmar dagi lanjelakba singbu tengbangnaba committee semkhre Myanmar ga Manipur gi marakta chahi kaya lisang sina leirakliba historical demographic amasung cultural gi oiba mari singi matangda kupna khana nainaraba matung hauzik leibak adu da thokliba irang sing aduna maram oiraduna Manipur da lanjelakpa Myanmar ge miyam tengbangnabagi damak humanitarian subcommittee ama semkhre ngasi citizens committee Manipur CCM na thorokiba cherol amada nauna semlaba humanitarian subcommittee asigi chairperson Amar Yumnamna oibaga loinana member singna Santa Khetrimayum Rosan Maisnam Lian Gangte amasung Reverend Ninglun Wangkhai na oiragani aduga committee asige coordinator na Bablu Loitongbamna oiragani haire loinana committee asida miyamna sel natraga chana thaknaba polam sing firol amade hidak langthakna chingba mateng pangbiyu haire committee asina sizinagadoriba human rights alert ke account number na Imphal Urban Cooperative Bank Limited Kwakaithel branch ta leiba account number 064000194001 IFSC code UTI BOSI UCB1 ni haire panba yabadi subcommittee asi semna bagidamak Imphal ge Thangwaiban Laurungpure Laikai da leiba CCM na tha asigi taraga nipan da pangthokiba mifam amada lepna khibane mifam aduda the present crisis in Myanmar possible humanitarian response from Manipur haiba thimda pangthokhibane mifam adu committee asigi chairman su oiriba hanagi chief minister Radha Vinod Koijamna mayai tangbal logduna pangthokhibane saruk yakhiba singna Myanmar gi miyamna hokjik mayok nariba awana sing maru oina Manipur da lanjelakhiba singgi punsida tangdu laitadaba ama mayok narakliba sigi matangda kupna khanane na khi haire malem asi imung amani haibagi wakhalonda makhoibu minungsiga loinana
लोइना बिनबगिदमक लैबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर दा अयिबा चेरोल अमा पीबा लांजेनरक्लिबा सिंग असिदा अंगंबा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पीननबगिदमक मियाम दा सेल नत्रगा पोटलम सिंग ओइना तेंबांग बिरकनबा अपील तौबा अमसुंग मसिगिदमक CCM गी मिंगदा Facebook पेज अमा हांगबा हाइनसु वारेप लौखी मिफम पांगथोखिबा नुमितुदा कमिटी गी चेयरपर्सन राधा विनोद कोइजमना लुपा लिसिंग यांखै गी सेंफम कंट्रीब्यूशन ओइना पीखी हाइरी यूरोपियन यूनियन ना म्यांमार जनरल सिंगी मथक्ता अथिंगबसिंग थमजिनख्रे यूरोपियन यूनियन ना म्यांमार मिलिटरी लीडर तरागी मथक्ता अथिंगबसिंग थमजिनखिबगा लोइनना मिलिटरी गी अपुनबा बोधी अनिगी मथक्तासु अथिंगबा कया थमजिनखिबगा लोइनना एशियादा लरिबा लैबाकसिंगना हिरम असिगी मतंगदा लौखटपम थोकपा एक्शन सिंग लौखटनबा तक्सिलकली म्यांमार गी मथक्ता थमलिबा अथिंगबसिंगी मनुंगदा लुसिंगबा दुगी एसेट सिंग फ्रीज तौबा अमदे वीजा बैन तौबगी मतंगदा याउरे यूरोपियन यूनियन ना फोंगदोखिबदा लैबाक अदुदा हौजिक तंगदु लैतादबगी फिबम अमा लाक्लिबा असि म्यांमार लुसिंगबसिंग अदुना लनाई इंटरेस्ट थबक तौबदगी ओइरकपा फिबमनि हाइना मराल सिखिबगा लोइनना म्यांमार मिलिटरी सिंगना लैबाक अदुगी मियाम सिंगे राइट मांगहन्नबा होनरिबा अदु खुदकता लेपदबनी हाइरि चाही असिगी फेब्रुवारी अमदगी हौरगा म्यांमार मिलिटरी ना पावर पाइसिनख्रिबा मतुंग मियोई कयाना पेंदबगी खोलाउसिंग लाउदुना लाक्ले मसागी अनिंगबा अपाम फोंदोक्तुना संगसिनखिबा खोंजंगसिंगदा सरुक याखिबा प्रोटेस्टर कया म्यांमार मिलिटरी ना मिनुंगसि लेतबा मवोंगदा ओट नैबा अमदे हाटपगी थबक चथरे हौजिक फावबगी ओइना लैबाक अदुदा म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सिंगना प्रोटेस्टर सात्रेट का कुंथ्रा निपान कापतुना हाटख्रे अदुगा मियोई लिसिंग मरी हेन्ना फाजिनदुना थमले म्यांमार गी मिलिटरी गी अहेनबा थबक थवोंगसिंग असे लेप्त्रबदे इकोनॉमी गी ओइबा अथिंगबा कया मखा ताना थमजिनगनी हाइरे ऑक्सीजन गाड़ी सिंगदा GPS ट्रैकिंग डिवाइस हापलगने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग तौबगी रिपोर्ट कया येंगदुना उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ना ऑथोरिटी सिंगदा ऑक्सीजन गाड़ी खुदिंगमक GPS ट्रैकिंग डिवाइस सिंग हापलगा मॉनिटर तौनब खंगनख्रे ऑक्सीजन प्लान खुदिंगमक पुलिस न नाक सेनगदबने GPS डिवाइस सिंगे खुथांगदा ऑक्सीजन गाड़ी सिंग मॉनिटर तौगदबने ऑक्सीजन अमसुंग अतै थवाई कनबा ड्रग सिंग ब्लैक मार्केटिंग तौदुना सेंदोंग चाउना तानबा थिंगनबा लौखटफम थोकपा थौरांग खुदिंगमक लौखटकदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना लैबाक पोकपा नुमित्ता फोंदोखे नागालैंड की बोर्ड एग्जाम सिंग शेड्यूल की मतुंगिना पांगथोकने नागालैंड दा चाही असिगे 10 अमसुंग 12 की बोर्ड एग्जाम सिंग हाना लेपखिबा मतंगी मतुंगिना काइदना चथगने अमरोमदा स्टेट असिदा कोविड-19 इन्फेक्शन हेंगलकपदगे स्टेट गवर्नमेंट क्लास 8 फाउबगी स्कूल सिंग थिंगनबगी अनौबो ऑर्डर अमा थोखरे NBSE ना चाही असिगी नागालैंड की 10 अमसुंग 12 बोर्ड एग्जाम सिंग शेड्यूल की मतुंगिना हौखे नागालैंड बोर्ड के क्लास 12 एग्जाम अप्रैल 3 तगी हौखी अमसुंग क्लास 10 की एग्जाम ना अप्रैल 3 तगी हौखी नागालैंड की स्कूल खुदिंगमक थोंगलोननबा स्टेट गवर्नमेंट अप्रैल 9 दा ऑर्डर थोखे ऑर्डर अदुगी मतुंगिना रेसिडेंशियल स्कूल सिंग याउना क्लास 1 दगी 8 फाउबगी स्कूल सिंग खुदक्तगी थोंगलोलगने कोविड-19 केस वांखलकपगी फिबम येंगदुना चीफ सेक्रेटरी जे अलमना वारेप अदु लौखिबने नागालैंड की स्कूल सिंग थिंजिनबगी मतंगदा ऑफिशियल स्टेटमेंट अमना हाई कोविड-19 केस का हेना वांखलकपना मरम ओइदुना स्टेट असिदा लेरिबा क्लास 1 दगी 8 फाउबगी स्कूल पुमनमक थोंगलोननबा चीफ सेक्रेटरी ना ऑर्डर तौखी स्कूल पुमनमकी केजी नत्रगा प्री प्राइमरी क्लास सिंगसु मखा ताना लेपखिगनी अदुम ओइनमक क्लास 9 दगी 12 फाउबगी रेगुलर क्लास सिंग अमसुंग अतै स्टैंडर्ड सिंग की ऑनलाइन क्लास सिंग हौजिकी ओइनदे मखा चथगनी नागालैंड की चाही असिगी 10 अमसुंग 12 की बोर्ड एग्जाम सिंग कोविड-19 थिंगनबगी SOP सेक्शन ना ngaklगा मखा चथगनी हाइना चीफ सेक्रेटरी ना मखा ताखी।